Kuso ngumnyama sibongile nathi ukufika la endaweni esizwe ngendawo e1040 namhlanje cha inhliziyo ikhuleke ngaphakathi manginyathele indawo omkhulu ahlupheka khona ehluphekela thina njengala toyela lemahlathini efuna thina ungekho lo muzi namhlanje sesifikile wona ngiyafisa ukungena ilanga ufite lo muzi ungendlini usumkhulu ebese-ke ngicela-ke ukuthi okwehlela inkosi lesizwe ngiyacela oshembe ngoba bayayazi engathi nginganqamuka omkhulu bayikhumbule nomkhulu bayo bese kuphela-ke ukudubulana kwabantu ezweni iy'ngane-ke zamanazatshana ezehlise utshwaleni noma zibiyele bese-ke niyakhula-ke nina sibheke nina kusasa niphumeleleke nasey'fundweni zenu sesicela indlela-ke inkosi uma ivuma sophinde sibonane inkosi imbusise
yotingo ay ay ay